haere ko ana te ngākau I te taonga mai o ngā tāngata, no te mea ki tēnei tātou tino kino tonu te ahu o ngā huarere o konei engari anō I ko kiki haere ngā momo wānanga kia whakātū I ēnei mea ki te iwi whānui, kia kore rātou e pōhehe tai ohorere I tai tūmeke mai o tātou tūpuna ki konei. The first thing it's done is it has indigenised this space. This space has not been indigenised for over 180 years. Because of the weather, the Waka haven't been able to go out. And hey, that's what would have happened way back in the day. They only went out when they had to in good weather conditions. Taonga! Roi! Manu! Warangi! Ngā reo! He wāhanga kei reira kia ako I ngā wāhanga o te Waka, he wāhanga anō hei ako I ngā kōrero mo te marama taka, me ngā pānga o ngā wāhanga o te marama hei tohu ngā kai whakatere waka, he hanga wā tika, he hanga wā pai hei whakatere I runga I te moana. Te miharotanga o tēnei ahurei he whāngai ngā momo ahuatanga o te waka Hourua ki te marea, ahakoa Māori mai, ahakoa Pākehā mai. One of the crew said, te moana ki tāta pukapuka, the ocean is our book, and how it can be read. And I just found that idea so intriguing. So today when I came back, it's the second time I've attended the workshop, so I thought I'd take some notes just so I could get a deeper understanding. And then you go down this little chair, and you've got the other 1, 2, 3, 4. It's pretty tight. Yeah. And then when it's wet and rainy and you've got lots of wet gear, it's pretty tight. Yeah, it would be. These waka, these designs are just built for voyaging and long distance travel, and we tell them how these waka have been over to, America and the Galapagos Islands, and, have sailed right across Polynesia. So I guess it's that they're capable waka and capable people. Just hearing the stories of what it was like for them out on the moana, on these epic voyages with no sleep, running out of food, running out of water, like in modern times, this is doing it pretty recently, feeling like they're just the magicians of the ocean, these people. I started as a social studies teacher here, and I think there was still a bit of lingering kōrero about, potentially people ended up here by accident. What I've learned since then, actually there were possibly many, many return voyages over and over again. Kupe came here, brought the news back, went back and forth many times. It wasn't just a one-way accidental trip. Tēnei te ahurei tuatoru, ko te mea tuatahi I tū atu ki roto o tauranga moana, te tau rua te kaumātahi. Te mea tuarua I tū ki te tau rua te kaumārua ki roto o kāwhia moana. Ka mutu tērā, ka whakaritia tēnei hui, ana I roto I aua rua tau mai te rua te kaumārua ki ngaini, ko kite anō nei mātou he maha anō ngā rawa hau, me ngā kōrero hau kua kawea mai e o tātou rōpū whakatere waka. I was part of the consultation team that helped set up the Kōmaru. Our team went around all of Aotearoa, gathering the thoughts and aspirations of new and sort of voyaging trusts. And so to have it here and to host it, I think we're embedding that waka mātauranga. Titi o ngā anga whakamua ko te whakātū ki te iwi whanuing o te kāwanatanga o ngā rōpū e kimi ana e mahi ana I a rātou mahi e maha tonu I nei rōpū, Pākehī, kāwanatanga, kei roto I te waka Hourua he huarahi, hei whakarite rautaki, whakahaere a rātou. Hoa no, me kōrero e rā tangata ki a mātou ngā tangata e mohiana ki tēnei kaupapa, kia tika tonu tā rātou whakatakoto I a rātou rautaki anga whakamua. Nei rā te hau Kōmaru e whakaatu atu ki te ao, e nei puke ngā waka Hourua. Kia kawea tēnei hui ahurei ki roto o aurere, ki roto o taipa I tērā pito o te taitokerau, hei te tau rua te kaumaono. I whakae katoa ngā tāngata I runga anō I te aroha ki tō tātou kraua heke nuku mai, kua whakaritea tērā wā hoki hei tau, hei whakatika nei a mātou I a te aurere, te waka kia oti pai ia, kia whakahokia ia ki te moana hei taua hui ahurei hei te rātou.
Te reo, te take.